nathi la ekhaya futhi sizofakazisa ukuthi asasisho sithi mina ngangikutshela ngithi ngisho ungafa ngeke ngize ngize kini impela ngeke futhi ngize ngikhale kwakhala ngakutshela nje noma esediphu kanje ngoba awufuni ukwenza into thina esiyibona izokwenza umuntu ufuna ukwenza leyo kulo sithi hayi kumnandi siphila ndawonye siyafonelana cha ma ufuyi lento eyiyona ngeke mina ngize ngibe ingxenye yokuthi ngumfowenu noma ngubhuti wakho kodwa ngoba usuthathe lesi sinqumo-ke sathi hayi sidlala ihlombe kakhulu siyajabula nathi indlela esijabula ngosishaya uvalo ngoba sibona ngathi lezi inkulumo nathi esigcina singazisoyiphendula sithi usoyiphendulile sasithi-ke mfowethu hayi asize nathi ekhaya sizoqinisekisa nje kahle kahle ngoba sasingaze size la ekhaya bekuyindlela ukuthi sibone indlela eza la ekhaya ukuze mase ngelanga lomcimbi singabe sesiqala phansi kufonela sithi kuphi ekhaya kodwa sesithi hhayi kube khona nathi esiza sikuphethe nawe ngoba uzofikelwa abantu.